Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana TV GH so what frame Adjoa searching. Next NPP government. Say a phobi, ya the na court, and I say su say ya bury and crater Nyadia me ya bapa will be the rumble star could be if you have a condemn me. Ya for rumble star could be if you have a tun suffer. No biaka say double salary. Yen ye jina okra ne pa cha o ma o muso munyai. E pa cha wo NPP e wo power we ye menu amene na tena classroom. Ba menu ama mudu mo nim sade no. Ba mo nim sade obetimi no wadi fufu ano pempa cha meba. Obetimi no wadi fufu anwumra no pa no mo ba fi abechew. Ni pa na ne tun sade di ono kwa na ba abechew. So say wa ye bibi etia emra yemfa yenya na double salary na enya ade etia mra wo. No ba say no de mo akasa na mo decide. Eja mi say futu na nya na me de ma wo me de ma me nkofo. Sentiment mo nya say bio. The next NPP government. You do me, I do you. I know you do me, I do you. Appoint here. Obayena. Obeko obi office. Yes, obi hwehwe no. Na NDC ni so obepieba. No agene trouser. Bu an pabo mu. Come on, watch any shoe. Dudu. Omo nyina ya Ghana for of course. Your politics. Me ba na me kwa me de on target me. Me kasa. Me obi e kasa won ka ho. Of course. Oh, please. Me patro me ba. Your politics mo na ye hu pa. Ye ma ni ye hu. And NPP abreso ne be politics aye hu me say me to me NPP fofo ye dan ya power any position ye transcend ne de table e be kwakwohwa ha e be kwakwohwa ni say e kohwe wo wi na ye me niani Mahmoud kwa me na tena TV so me na ye say wo mu obi be diga ne bi nsawumre ano papa no de ade akata ne ma boxer so aba ofie so obefa so e bi na ye be kampanyin form ba ka ko gina say me ne ko school me ne kwa na kwa assemblies of all me ne kwa na ko baptist me ne kwa ha Ayamanyoko no na beto aba ma wo. So you're a member of parliament. So you're a member of parliament. We gina on the ticket of the New Patriotic Party. And I walk parliament. It will of course men cast NDC ni your tamfo. CPP ni your your tamfo dey be that me. I have lot of NDC friends. It's a law. No, the law has to be the law, and the law will continue to be the law. Edru wa. Na me nuanom me manom gina kamera nim fie bi achi say. Ye ne ye pa chew e mo say double salary yin free ho maka kire wo onu bedi nkomo ne onu bedi di ne obefrew bedu e madwuma bi kura me ye akoka aboa me na me nkonkohwe ne nka ho asem ma me ade be chia no pa o de supporter me na sana no ka ene bo so de ade akate na nim abetu fie camera de akọ e ye system the next time people de ne fa amanye wem wo highway mu no abeja akase nkomo pa na pa ekwanyangopo obetie na mi wontie so fu jataba ya hwe ya brother so bitu abetor ene ya de ese nyankopon de ono ne e kan onu ko ofa so ene niema onum kwan ye ofa so a wo ye ne niema woti ase na sabe se wo yire ana wo ba ana maame ene de ne fa sa kwan boni we so a to the sense petition recommend president ono na mo bono ko mo fa bi ma no mo fa bi ma no ya bo me kwadu o ma me huni wa abra mra so kire si e bo obi kwadu o so se bo no kwadu no di bi sa bo no no so hu nsem o mo ka mo se mo fa ma no na wudi ni pa oba basia wudi ne fosa ama ni hunu wem wudi ne fosa asisie wem to the sense mo sa fra ne threaten no si o resign mo beku no mo ba ne dem be ye no nkoku no we dey we dey sense so mo ye e ya ade am ye dada mo wo records da ho history ho omukum se na nya miensa so omukum o nya judges se na ba ko de batan no for no cheche ene ti akura ni tiri fem ene kokum amena najo edu ayo nwanwa anya me nwanwa wuti ase na hwe anyenkwa hwe abatuo ho nsunsuaso Ghana fronti abatuo ho nsunsuaso enye wo maame ene enye wo papa ana akoto aba ma ne se na mo ka no after say omo ka so mbe bochichafo na omo yes omo quarantine no onim say omo say omo ma omo mfa camera entwa bibia media for ne wono omo pam omo na free dem aso omo no madi nkomo na hwe ebe kan sa we aropai ebe kan aropai sa enhihye na don kwakufor ye to ho no wo ye de to ho de mankurasefo ba bia sebe echichafo nkuro no wo mo e no de fo so de fa wo mo eti wo mo e fo mo nyina wo nkurase o enti se omo tete kumasi ane mampone ayine o da bi o ba bia echichafo nkuro
mobrowa emma enkwalate wa unya teacher ni mane nkyere na de enye do mo koye na wabetena ho as a president na wo ba ye wuntu ahoka ministers na ofo wuntu amoka ena mo ba ye NDC fo amafo muntu amoka masa nyambe tua ni paka pa o gam na mamu ha nyambe tua ni paka on sound say that say no yeah na wa go ekua di ma mi fa so ye hwe niam ekoso wo de just look at it hwe niam ekoso mamu ha na wo te honum enye wa reho ma mi kasa mo dimrika mo aba mo be yi ano mo ba be yi ano ha ene kwasafo nkane ane adudum na nkrofo nam apropro no watimi abeka bibi a kire wo mo o matimi abeka bibi a kire yen ene galamse ene okum nipa no watimi abeka bibi a kire yen ha ejime de he to be frank with you I am a rose am Ghana ni nyawe ko Togo mi to nyame mi nyame ko we this such this behavior masa ye no ane say na amene na nisa Ghana for the betu ehofo ye di betu ehofo ne ehu sa abato onsunso nye nipa bia ne eto abama no nye nipa bia because o we chichafo ya wo mu ko ho no mu a ye dey striking force for ne etuo eko gina mrantie he nkorankiti we biko gina wo mu so mu firi anko baga sabi obi asabi wakobo kro no na nyi wa ho sa akola wa pass through the process ya for aduma no ye aduma months more than 6 months what tie kurase wa tua ne ka no ba be ka mo pamo be say be akromfo na we leader is that how a leader have to lead what you leader na we dwene Ghana for ye hu ko campaign na onim mo te say so abofo mo kasa te say the we ase bone kura ni mo enka mo hoda mo tu sana mo we adada nkrofo ye fa ni omo ye ka che no mantie ye ka kire wo mo se nkrofo we dada mo nkrofo we dada mo tra ga na enkoto ba mo bi papa ye enkoto ba mpedwo mo bi ba me ye di tuo ejina wo se ba o mi aba ye me ba ha se ye wo abato ho won faso abato ho sunsanso great abusiani din ade chairman NS kwakwaje mama nchere na samwa nko na baby a wo bia me chia papa wo se otima ho mba baby a metie de emfa na fosua men powder me ka for the ma member nyina